Para ka rin katamong kabalen amenikwa na kareng-karelang bonus at bisa ng manyaling panregalo nganing holiday season. Malyari na mag-early Christmas shopping kareng 107 micro, small and medium enterprises, agrarian reform beneficiary organizations, iba't kareng 7 probinsyana ning Central Luzon. Makadisplay la rin karelang produkto king 6 Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Trade Fair apa ni muna na ni Department of Trade and Industry Region 3. So in this trade fair, we are promoting the products of our farmer entrepreneurs, mostly in the agrarian reform communities. Yung CARP program natin, it caters to our agrarian reform community. So tangkilikin po natin at ipagmalaki ang ating sariling atin. And of course, buy local but think global. Makabuklat na ring booth na rin participants iba't Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, king event center na ning Marquee Mall, Angeles City. Agpang kareng exhibitor, maragulyang sauping at ikanining pamikatagon bang makilala ing karelang produkto. Magiya namang venue ini, barong akilala ring aliwapang MSMEs, aapanikwanan dang ideya. Dagdagan po yung sales namin, natatakil po namin yung outside the province namin, bukod sa Zambales, Central Luzon, and then Manila, to Cebu, nakarating na rin po yung product namin. Ibig sabihin, lumalapak na po yung market namin, nakikilala na po yung product namin. Labeling at saka packaging, di ba? Nagkakakuan kami sa mga pricing. Oo. Tsaka maganda naman yung aming maganda yung aming kuan sa isa't isa. Lalo na po innovation na i-improve namin yung mga product namin na hindi lang siya ganon kung hindi na-i-improve pa. Kaya beka rin malyaring sa Luwangking 4-day trade fair ding agricultural products, processed food, handcrafts, woodcraft, gifts and holiday decors sa Taliwa po. Tulungan po natin na mag-grow yung ating mga farmer entrepreneurs at ma-mainstream sila na maging exporters in the near future. Alam naman natin na sila yung backbone ng ating ekonomiya and they can generate employment and sales in the countryside. Samantala, bukod king sahop kareng MSMEs, maragulya naman impact king turismo yung sabing trade fair. Agpang kang Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos. Mga po tang isipan may salitang turismo, milala ko itang nanong dalami pauli. Ne? So maragulang bagay ing makanining activity na ning DTI in partnership with other government agencies kasi papakita mo Kenny nung nanong agawata mo, nung nanong showcase ta mo, ne? Agkatana naman ng DTI din kabalan at taga-aliwapang lugal, ang Masyal King 6 CARP Regional Trade Fair ang makabuklat hanggang Domingo, November 19. Do your early shopping for your Christmas gifts. Mura po ang ating mga produkto at syempre pag bumili ka ng produkto, you can help our agrarian reform beneficiaries to generate more workers. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.